Kada Njemci vide da smo mi udarili sa sjevera, druže Vlado, ti ćeš sa svojom prvom proleterskom brigadom udariti sa istoka. Strčite niz Trebević, budite nemilosrdni. Nemilosrdni? Da. Drugarice i drugovi, ja ne znam koliko ste vi svjesni važnosti sutrašnjeg datuma. Sutra je rođendan Adolfa Hitlera. Ukoliko uspijemo osloboditi Sarajevo, i to na njegov rođendan, to će imati veliku simboliku. Sljedeći sastanak je sutra, do tada, smrt fašizmu. Sloboda narodu. Azra, Portugalac, vas dvoje ostanite. A mislio sam malo prileć, što je sad? Ništa prileć. Sjedite. Kao prvo, moraš vratiti Hilmi ovaj njemački plan odbrane grada. Bolje da četnici ne znaju da je bio u našem posjedu. Eto, nikad se naspavat. Ali kao važnije i najvažnije. U glavnom štabu vlada ozbiljna kriza. Danas sam dobio podatak da je drug Tito ostao bez kapi viskija. U takvim okolnostima komandna operativnost vrhovnog komandanta je ozbiljno narušena. Ne moram napominjati koliko je to važno, naročito pred sutrašnji napad. Da, to je katastrofa, gdje baš sad ostane bez viski. Ej. To ti kažem. Moraš objasniti Hilmi da je nabavka viskija od ključne važnosti za ishod sutrašnjeg napada. Ma da ga nabavi ili ću ga kvrcnuo, to sam učinje, jebem. Uprkno. Nemoj. A? To je Azrin djed. Nije, nego tata. Oca očinskog, tatin tata, djed. Azra. Recite, druže komesar. Imam veoma važnu poruku za moju sestru Rahelu. Moraš joj prenijeti od riječi do riječi. I molim te, predaj joj ovaj ruksak. Dakle. Znači, sutra je napad. Ako sve prođe kako treba, Sarajevo je prekustra oslobođeno. Baš sam uzbuđena. A mi brat šta poručio? Evo, komesar je rekao kako očekuje od tebe da daš svoj doprinos oslobađanju Sarajeva. Hoću, a šta treba da radim? Diverzija. Treba da postaviš eksploziju. Znači, napad počinje u 23:00. I tačno u to vrijeme ti treba da postaviš eksploziju. Da uneseš nemir među Njemce i domaće izdajnike. Hoću. A čime? Kako? Čime ću to? U krugu od 10 metara neće niko ostati živ. Hoću. A gdje ja to da postavim? Pa to moraš sama odlučiti. Ali nađi neko mjesto gdje će da bude što više bitnih fašista. Da im obezglaviš komandu. Razumiješ? Hoću. Uzmi. Druže Vlado, tebi je sve jasno. Ti ćeš sa svojom prvom proleterskom niz Trebević preko Vranjača do Sogbunara. Čekat ćeš da ti ja dam znak. Crni Vaso, ti ćeš biti na čelu proletera. Tvoje je da skačeš na tenkove. Kičmin dim. Slušaj me, Vaso, kad vidiš tenk, ti se cijelim tijelom zaleti direkt u njega. Direkt na cijev mu skoči, jasno? Jasno, druže komesare, koji svaki drugi put. Stoj, pucać! Ma pucaj, vala, nije me briga. Ali ako izrafalaš viski, ti ćeš ti odgovarat. Haj, spuštaj to. Drugarice i drugovi, krećemo tačno za sat vremena. Merhaba, smrt fašizmu. Sloboda narodu. Tata! Druže Hilmija, prije svega da vam se zahvalim što ste prihvatili moju sestru Rahelu, to vam nikada neću zaboraviti. A druga stvar, ako je to ono što mislim da je, svaka čast. To je to. Školska viski original. Hvala puno, druže Hilmija. Đuro, sine! Polako, ba, Đuro, nije ti ovo štala na Romaniji. Đuro, povrijedit ćeš ozbiljnog druga. Brzo, ovaj viski nosi u glavni štab. Trči, ne žali noge, brzo! Hajde, Đuro, ja ću tu tvrti. Hajde, laganini, Đuro. Druže Hilmija,
ovaj viski. Druže komesar, ja nisam došao samo zbog viskija. Ja sam došao da vam kažem da morate obustaviti plan napada na grad Sarajevo. Ama nema obustave, sve je isplanirano. Ma šta ti znaš šta je isplanirano? Šutu kad otac govori. Dakle, Njemci su promijenili plan odbrane grada. Vi ne smijete krenuti na Sarajevo. Vi ako krenete na Sarajevo, vi ste helač. Majku. Ovo samoči njege, siguran. Šta sam ja siguran? Ima da vas samelju ko neveno meso. A i, što nam je sačinjeti? Ništa. Vraćamo se na početne pozicije. Ma svaka čast. Hvala, druže Hilmi. Ma svaka čast komesaru. Crni Vaso, tvoje dupe je ponovo u igri. Nemoj, druže komesare, nemoj ko Boga te molim, daj mi da skačem, da se bacam na te tenkove, nemoj molim. Druže Crni Vaso, budi ponosan, tvoje dupe i opet na vjetrometini revolucije. Druže komesare, ja vama moram reći još jednu dodatnu stvar. Izvolite. Sad, kako je ovaj plan odgođen, vi morate obavijestiti svoju sestru Rahelu da i ona odustane od akcije. Zašto? Šta će njoj sad ta bomba? Mislim, neka bombi, ali neke je ne aktivira, treba će nam bombe kasnije, džaba će pucat. Da, druže Hilmija, u pravu ste, no mislim da je za to kasno. Ako vi možete za 50 minuta stići za Sarajevo, da joj javite da je akcija obustavljena, onda u redu.